टेंकि बुस्थि कलबारिनि नोंथांमोन आङो 10 बोसोर मोनफैबाय आरोना बेयाव बिदि दै रोगाना जाफैनाया दा मानगोनां जोंनिनो बरिं आसामनि गामि स्पिकार एसे खाथिफ्राव दङ ओमफ्राय जोंनि आसाम गामियाव गैया आरो एसेम्ब्लिनि कलबारि आसाम आयेन खिनियाव आफादनि गैया आरो जे बिथां बिश्वजित दैमारि सारनि बाख्नायथाव मोनसे बिसोरथ' गिदिर बानायना हाबाफारि होगोन होनना बुङोमोन दासिमबो बानायना नोंथांमोना एसे होथ'वाखै आरो मिथिखाबाय जानो हागौ थेवब्लाबो बिदिखौ नायथाराखै दा बिथांनि बे मोनसे सानफ्रोमबो बाख्नायथाव सानसेबो हाबाफारि बाखि गैया आरो जे सानफ्रोमबो रोगायो जोंनि बर' हारिनि जे दुखुथिया गोरिब गुन्द्राफोर जे हाजो खाथि बे रिजार्भआव रायजो जानाय माबायदि जे सोलिगोन दैनि एसे आंखाल खस्थ' जायो आरोना बे गोजौआव थांनो दै गोनां जायो थरथिंसेबो मोननो थाङा बैथिं गोजौआव दं वाटारफल दङ जे ना गोजान बाव थांनो गोजान गोनां लामा जायो आरो हान्थिनानैसो बे दै रोगानांगौ मैदेराथ' फैखायो रोगानानै लायनांगौ सम लोगो मोनो ओमफ्राय सम रोगानानैसो मोना होननांसिगोन आरो जिउ संसार सानफ्रोमबो नङा रायजो खुंनाय दिगदारानो दैनि खस्थ' थासारि दङ आरो मोसौआबो जे मिथुन दैनि मोसौआबो आंखाल एसे डिस्टार्ब खालामो दा बे बिथिंखौ भटखौथ' नायनानै होयो होनाया आं एबारसो फार्स्ट टाइम होनो मानगोनां मोनदों बिश्व दै दैमारिनि गावनि बे समस्थियावहाय समाव बिदिनो होगोनथ' बे होनना मोनसे बुङो नाथाय बिराद मोजां खामानि जाथ'वाखै आरो ना जे होगोनथ' होनना रायजोनि बुङो थाखाय रायजो राजा सुबुंफोरनि 5 थाखाय बोसोर जे माने आं बिथाङा 10 बोसोर मोनफैबाय बाव बिदि दै रोगानायखौ जे आरोना बिथाङा 10 बिराद मोजां बोसोर हाबा मावलांबाय आरोखि जाबायानो दा कमप्लिट बे जासिगोन आरोना हाबाफारियानो रोगानानै जाहैबाय जाबाय दङ जे जाथ'वाखै दाबो भुटाननिफ्रायहाय गैया ओहो वाटार साप्लाइ लाबोनाय आरोखि मा भुटाननिफ्राय खावलायगोन वाटार माने साप्लाइ लाबोनाय सरखारनिफ्राय जे जोंनिफ्राय बेनो गोबां जोंनि रिकुवेस्ट जे बर' माने हारिनि दैखौ बानायना दुखुथिया होथारनांगौ आरोना सुबुंफोर जेरैखि जाया जे माने बर' एसे हारिनि रायजो माने राजाफोराहाय सुबिदा जे मोननायहाय आरोना दैनि जायफोर बे बागै बाखिथ' रिजार्भआव जिउ खुंनाय मावनानैनो जाखायो दैखौ एसे रिजार्भ सुबिदा खालामना होबा ओनसोल बा जोंनिफ्राय हाजो माने एरियायाव मोजां मोनगोन रायजो आरो जानाय सरखारखौ बेखौनो खावलायो बिथांमोना जोबोद दैनि लामा आंखालाव आरो स्कुल गोलैयोना ओमफ्राय दै बे दा बिनि मोनथाम बेलायावहाय जिनिसखौ आरोना स्कुलाथ' बिथाङा बिराद मोजां माने गिदिर हाबा एसामिस मावदों मिडियामा आरोखि एसे बेखौहाय थिगानो नांसिगोन दा एसे दा फिसाया बे मोनसे ओमफ्राय बर' प्रजेक्ट मिडियाम बे गैया दै आरोना वाटार साप्लाइ दा बेखौहाय खैथा गामिनोब्ला मानगोनां आंनि हिमन्त बिश्व मोनदांनायाव शर्माया मोनबासो बेखेवना होननांसिगोन होगोन आरो आरोखि बे हाबाफारिखौहाय गामिनि नामा दा थाबैनो बे एखमबा हाबाफारिया लावबानगा जानो होननायाबो थांगासिनो दं आरोखि लांफैयो ओमफ्राय बेखेवनाय आरो हाबाफारिया ओमफ्राय दा 3 नं टांकि नोंथांमोनाहाय बस्ति ओमफ्राय बिश्व दैमारि कलबारि सारनि ओमफ्राय बिबुंथिखौ खोनासंदो आरोखि आं गामिखौ बिथाङा बारा दा मा मा गोसोथायादि सानजालायनो बुंलांदों होनना बुङो आरोना আমি আমাৰ যিটো পানেৰী সমষ্টিত 167 কোটি টকাৰ এই উত্তৰ অঞ্চল যিটো মানে ভূটান ফুটহিলছ এৰিয়া তাত মানুহক পানী যোগান দিয়াৰ কাৰণে ভূটানৰ পৰা পানী লৈ আহি যিটো প্ৰজেক্ট কৰি থকা হৈছে সেইটো পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ প্ৰায় কমপ্লিট হোৱাৰ পথত কমপ্লিট হ'বই আৰু কেইদিনমান পিছত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াত আনি ফালে সেইটো উদ্বোধন কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়ত এতিয়া 2 লাখ মানুহে পানী পাব আৰু অলৰেডি এতিয়া কানেকশ্যনটো হৈ আছে আৰু সবতকৈ ভাল কথাটো হ'ল কি ভূটানৰ পৰা আমি আনি যিটো প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত কোনো বিদ্যুৎ নালাগে কাৰেণ্ট নালাগে মানে ওপৰৰ পৰা পানীটো অহাৰ কাৰণে ইমান ফৰ্চত আহিছে যে অট'মেটিকেলি মানে প্ৰেছাৰত স্পীডত বৈ যায় আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কোনো কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ সেই পানীটো সব এতিয়া গৈ পাব এতিয়া অলৰেডি গৈয়ে আছে কিছুমান তো গৈ পাব আৰু আমি মানে কেইদিনমান পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লৈ সেইটো উদ্বোধন কৰোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মানে বিষয়াসকল পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আৰু আমাৰ লোকেল আছে ভাৰতী ডাঙৰীয়া যদিও তেওঁ মানে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তথাপিও তেওঁৰে সব এইটো মানে পৰিকল্পনা আৰু মই সেইকাৰণে তেখেতক দায়িত্ব দিছিলোঁ যে আমি পানী ভূটানৰ পৰা আনি পেলাই কিয় দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ এই পানীৰী সমষ্টিত বৰিং কৰিলেও পানী নাপায় বহুত পাথৰ আছে বৰ্ডাৰ আছে আৰু সেইবিলাক যিমান মানে স্কিম কৰিছে কোনো ছাকচেছ নহয় সেইটোৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা আমি পানী আনি পেলাই দিব লাগে যেনেকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিগবৈৰ পৰা বৰুণীলৈকে মানে তেল পাইপেদি লৈ গৈ ৰিফাইন কৰিছিলে গতিকে ভূটানৰ পৰা আমি পানী আনি পেলাই ইয়াতে ফিল্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া সব মানুহক দিম আৰু এতিয়া 2 লাখ মানুহে এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত উপকৃত হ'ব আৰু এইটো লাহে লাহে আমি এক্সটেনশ্যন কৰিম আমাৰ ঠিকাদাৰসকলক আমাৰ অজয় ডেকা আছে স্থানীয় আৰু তেখেতৰ গ্ৰুপ আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে খুব স্পীডত মানে কামটো কৰিছে আৰু প্ৰায় 11 মাহত এতিয়া প্ৰায় কমপ্লিট হ'ব ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট গতিকে মোৰ সেইটোৱে ইছ্যু আছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়তো ৰাইজে কৈ আছিলে একো নালাগে অকল আমাক পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক এতিয়া পানীৰ ব্যৱস্থা হৈ যাব গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজৰ সবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত মানুহ বুলি নহয় জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ইয়াত পানী নাই জীৱ জন্তু হাহাকাৰ হৈ যায় খৰালি দিনটোত মানুহে মানে 6-7 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰৰ পৰা পানী আনি পেলাই খাবলগীয়া হয় ইয়াত গা ধুব নোৱাৰে মানে খৰালি দিনত পানী নোপোৱাৰ কাৰণে গতিকে সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা সফলতা মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰজেক্টখন আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু সব ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ বাবে